Solo. Okay. Oh my. Sue is Susan. Aha riu andu akuhagira rwakija haha wega biu no mundu ambaga guthie chini kwa chini baje ngena mundu wina kofokovo na kijaketi kinene acokanĩrie moko haha mbere angie guthie mbere aina mesi ayende na bocori agacoka akarora mwenda ageko and you know the only place people dance like that is Central na hatujari we have our style old school Thursday JKA Messenger kama kawaida kama dawa JKA iko wema. How are you? I am well. Habari ya tangia? I'm well too. Naam. Mimi niko sambamba. Nashukuru pia kukuona. Watu nyumbani hawajambo? Watu hawajambo. Naam. Wako salama salumini. Wonderful. Wangu pia kwema. Watu ndekire muna aniko. Ode muna arutire wira wega na mama guo. Na watamutugo tu maragorithia nyama. Raga ukona mama haku na iro fees too expensive. Nyaniriria. Mama meda maikara gicagi ugathia. Mugona na gari mwe. Kana matatu mwaka. Yes. It is a phone call away. Mama wikuire. Oh yes. Retwa yuga Kwigangara jetagwo board chair Gathaye Dennis. Jetagwo Section Goni watho ita good afternoon. Thursday tariki 24 mweri wa Machi mwaka wa 2022. Studio cia Kayutu na muthoni wa digital. Ni waratu twara imwe kwa mutheni wa Kameme FM official live. Na kugathika rovisha. Leo ici nawe mbica uruta ko nawe muthoni. Witikia na nyumwe maundu maingi makwenda kwenda kuhurithia nginya mundu giciasa. Asa kota na mu just yo. Watiri thutino ni uhiki wa rugamirire kana. Acha hiyo ndio uhiki. Wale Thanksgiving ya Kameme kuria Nyeri. That was 2014 I think so. Wewe yani mwagire fudiwe na kioneki kia wari tondu. Kenya ya uthia kone ndagurite goro. Thutie no ri. Aga ya hetwo tamta ya presidency. Ekuharuke miaka 10 wega. Oh yes. Kwari kuhinyanirie gikamigura. Na kueima. I can imagine. Na rutai. 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 Aido. Edo. Yes. Letwage ukana twina mbeca? Haya tuna ido. Twina mbeca muthenya wa muthi. Leturago irienda ukana no hari. Ine. Oh yes. Ndio. Mani yale ranjira kwina jamu nene muno hari athika road between Githero and Roysambu. No na njira ni ukiumo ikano giuko. No nginya no anga kwina kaundu. Athigia kaundu. Oh yes. Ndio. Reure. It's old school Thursday. Atakusakagia message na hari agathutha. Takari twatene twisama. Iyo. Ya kuya ndo magina mara yoguo. Kasini. Oi kasini. Maorete. Oi dikwirega. Mwana itu. Oi mwana itu. Reure.
you see nowadays and your good friend Mudhurira wa farm support tagwatia Willy farm support Korea that. Yes, will tell you no research over the years agricultural technology is way ahead. Yes, ndungikaringithania muthi na tene eguo ohoro wigie crop rotation, planting, fertilizer, kinya generally farming. Yes, haru muthi ni ukora kwe technology etagwo artificial insemination. Just the other day neo AI ni kuya na matamenya AI mina gate ni artificial insemination. Ni ng'ombe ri ndagitari agokaka miheke mbegu. Yes, and yakigia a standard cow. Etoru uhoro cio wokie ni undu wa riri cross breeding wakora breed iraruta ri ni tugombe tutu agicenji no ri guka kindu gitagwo technology artificial insemination ri ni wakoraga riu ni urahota ku determine ati ng'ombe yaku ko ni Fresian ikugia a pure Fresian breed oko ni Jersey oko ni Asia ikugia a pure what Asia. Yes, before the invention of that rather before horocio taberi otimesie meigio na yekinya na giria rigitari ucio waguka ukihe ng'ombe kiria mbegu na horocio ni wari munene tona ni waigua thoko-ini ni kumbagara tenei ndagitari ni aroka kuhera ng'ombe mbegu digo kienda kore gutari mundu ndagitari cio ni arugagirwo. He's coming with a generation. Nani ororetwo iguru. Na no akoraga riu yaga ku igotari. You come back another time. Yes. Kinya ng'ombe ekiatia ekenyite. Before then things were done the old school way. Agigwa go modo moge katige wetenderia na kibarua kiu gia gutwara ng'ombe yanyu kwa ndegu ali was not a mean feat. You see, yes, especially kwa ng'ombe ici citaumagaraga muno ici cia kuhingirwo. Yes, ingiage kinyira riu ni gukiuma kiugo. Yes, igitwarwo kwa ndegwa ndio uhoro ucio ni wako uri uhoro wa kumutanga. You see one ng'ombe yori there was a characteristic behavior ya ng'ombe when they are on heat. Yes, it was a mini buffalo. No nyamo ni atuika uncontrollable ona kiuna kiugo ona ndairie mwe ya kumenyeka ye murukiri ni kuna kiugo. Exactly. Okay, go ahead ndegwa nimegutwara ng'ombe na gwaga thuita mutikweyo details no wagathita ni kuhikaine ona wewerwo guo ri kuhikaine motungata you are expected mundu muge hanini urata uko motungata maria magiragwo muci ucio ma ng'ombe. And for some reason mejire yari a nice bull ndiakoro hakuwe aza ni mutuikania ng'ongo na mwina ng'ombe very aggressive very yaumira reju yaba akumuturuhia murenda thimu eno igathio yungi obeje kwaje ya hutia reju guo. Yes, yakuraga na ngia haba ithano ende wani wathire ginya reinforcement ya ihiri aingi no ndungimitwara we wiki na ni undu ucio ni waterithagia mundu thukuru. Yes, and it was a very reasonable excuse. Kwa nini huku kuja jana? Ilikuwa nimepeleka ng'ombe yetu wapi? kwa Gathoita. Wanyoa nene ilikuwa na mluki. Sasa wewe ni daktari.
yaba yakamutorohia na ihe cia uhoti ucio mothe ititoire eke kuhokirwo ng'ombe gituruhanie nayo kilomita ta 3 ate mamitwara kwa ndegwa umenya ng'ombe ndio kuria muramitwara inywe ni inywe muwe uguo mu access speed yayo na security threat iri rapus hari inywe na hari ahuthiri ari angi barabara ona itura ne kwa gucagio kimbo Ramana girira wega ndoe boruka haria isia na fara hedio herio mukanda murakuwa naguo muriana neka murunda nituruhite mugunda itaragira muriana eka bukurumania inyuothe na waka ni gukururia ugacoka ugakora haria mwakinya kuria batie kuingira ri nitene andu matiari hingo andu matiari vision ya ngari gutiari hingo ati kihingo kinene ni renji ni gacira kegonyete uguo to ni karimaini igathie hitukite riu ningi kumbecokia thutha ni rugano ecoke thie ku yakinya rugatho itari ukwende go yagatho ita nayo ri is not amused yona hadire mali safi anocio mai na ndegwa tia ingi metekagira ati urariririe ng'ombe to ni ukurihio maita meri acha batietekiraga na nduothe mari na motungata mau they were very rude and arrogant. They were demigods. Wamechokagia mwasie mwekero ni mwarekia tero tusake rusio ndo gethi ko describe mood ile mwa and you know I don't you mind that way surely there was no room for refund ege kana hapa ne kwa inyo ikore mwene ndegwa kwa ya muniro iguru kaji ya kuria muramba ukamenya ndegwa henda masire mukari ya muri no mutinde ko uni mwetereire hau Mungu wajana foto wani watu wara mori anyure mwamba kuneana bia mucoke muini vigilante riu hau haki and you know there were girls matwaraga ndegwa you know those girls are in the army today Monica waviko yatwaranga beito ko Gagazoita. Oh. Niwira mwega. Those girls are in the army. Makoreke school. Thank you, Dr. Manyere. Ajira ni guka town. Oh. In the right Royal Sambu. Heading to town. Kama uko na jia mbadala, tumia hapo pameshikana. Na hayo kani service ileni. Highway. Oh, highway. Yes, muro no hudira service. Kwa mahali ya Githurai. Hena uriaga ya kilini gutigete. Sometimes gihituka na hau. Na mangi. I think it could be that. Onoaga kwe nondo. And mundu no agitumire service lane. Oh yes. Akinya Githurai. Absolutely. Loto. Awe abizana ya posto kama meve mofishi ya kule. Jogosh mtoka naksa ugati uhana Kim Jong Un.
Ningekira mathuti mari na mune mari na straight na kwa hane kiwaru oyo abururi ucio ugio guo tutinga guthari kinu wengi ojo enda rorimu no akore North Korea kana South. I think ni North ingine wengi ri ukiamigura gari ya DCI jogu ya wacira hahe tuthomere mohoro no cio andu maraigua kemakuwa o baby nyanya rada gikero oyo tago DK wa Maria Danieli Kamau tago Danieli ai kana hede gia hojetwo ni John Bongo Jr. It's quite some years ago. Atene yona ketowa ira oh yeah iba mugapo Neka kitaka kunya goreu ugo nugo makaga ria kunya agiri ugo igwari aiwe hauteja kwegeka gita uko miegeka asusa gehejo wakenete aiwete abno kisangila ile ya mari kamake gode waka bebe ka mujito Kwigangara jatagwo board chair gathaye tennis to section goni wa Thoita ai nyanya na ndagika 20 na mugwanja na 27 ngio nugo shagora na guthikiriria kameme kayo ka muingi haria hothe uri guku Kenya na kuria na Kenya to Kwigangara turetira gukura ututhikiririe asante sana asante na gututua session hotani number 1 thank you ono gatwandikira SMS ni ratukinyira kuitukira SMS namba ya 20014 Mame FM official na Ngoni wa Thoita official thini wa Facebook asante sana Jathi wa iria ario kuonjathi we avio ario kuria fuani ajo tora kiendia iria niendia mwitha ako huku ndani Juliet mwale wake ritu ni akugeithia muno atoire ku Juliet aria kuona ndi mwiriga mwako ndirona ta ndimuonete no ario kuo yuko that beautiful lady from Githambo kuria Githambo mugoiri yes thank you Stella Kinyenje na moro to jogona wa Parapet na kusalimia ngageitheka muno le miso lala shilai akoithia muno to arake TMCA kuria kekonyokie ati kikonyokie wone ko naragie nkare kikonyokie weta oke konyokie konyokie aya MCA mutaranjiwa wage konyo hata ndege konyokie ai ndio mwesimu akevoko ndagitheka muno ario kuria kange marugongo rwa gwaito ngachenje atie no aretie ombunge na rau ati no kahora na ke na kahenya kani yone no kahora na kahenya kani I love that slogan ndio no ile wega muno very catchy sana yes no wagejo ni bagi wa Oxford Auto Spares kuria Girogoni bagi Eta go J bagi okay je weta wa bagu ni bagi na bagu gesi yani matigaine muno na bagi ndoda borena wa bahati na mundu witagwo Samuel Kigamba yes mora upendo umemuona bado ona asante sana Henry Nyaga kuria Juja Mathito na gusalimia sana ndagaitheka muno yani na riri heka undu utete for the last like 2 weeks or so yes non uhuru haria museum express wira kero ni exit kan entry ira giriro
Yes. Hina mutugo very dangerous no tete hau for kindu 2 weeks now. Na ndondera hoya Ngai hatiga keke mutino tondu hau no hakeke mutino muru muno. Na mutugo ucio ndio no kiritwo ni mini buses ile iriaga na barabara ya Wayakiwe. Yes. Cioka cia kinya museum handu ha kugera ora igeraga iguru kuria ngoroba ri. Ikaharuruka tegucoka town na Uhuru Highway. Yakinya ha tuingagira nigetha ukire haha Boulevard. Mukawa Boulevard. Thutha KBC. Heka he handu harutitwo kahiga barabara yagiakwo. Makahura U-turn. Ikagira wrong side rukagira barabara ya guikuruka kuma na Westland. Igere to wrong side. Ugathie ka join bara ya kwamba tari rugongo. Makayewe kindu a few meters. Agathie ka join barabara mwena ucio. Handu hau ni ugwati. I have noted that. Na kaundu kau ni very dangerous. Very risky. Tondu kuma rugongo wa Westlands kau ni muharuruko. Yes. Na Ngai ni ciuka cie thividi. Nene. Ucoke hura U-turn mataturi. Igike hiuria na no ndaihuri. You see what they are doing? Mini basi umenya no ndaihu. Oguo ya hura U-turn ri. Ndingithie rikitie na tani imwe. Ni guthie na hura. Ni aingire. Acoke ribathi hanini. Acoke aune ringi. You can imagine ngari igikuru yumite Westland na speed. Yes. Na kwao ni kamuharuruko. Na hatakiri jamu ngari ni giukaga wega. Yes. No makozi accident ijuru muno hau. It's unfortunate. The sad thing is here don't yeke hiori oguo. Muforithi ari o hau and he did nothing. That is very dangerous. Hado hu akwenda hahigwo. Vio. Na ndone mane kogu na muno ni mini basi cia guthii na mwena wa Wayakiwe. Mutige mutugo ucio tondu ucio ni ugwati. Ucio ni ugwati piu. Ona thii ni mabatie kurega gukuwa oguo. Absolutely. Hau no mugerwo ngero muthire ngari ngima. It is true. Akaveke tu riu gutana kinya hau. Muona kaba muikare jamu ni ukira gutwarwo gwatine. Absolutely. No hau ni hakwenda harorwo na wandu aria mare koguo matige. Niguo tabia baya hiyo. Mbaya zaidi. Oh yes. Ai nyanya ina ndagika 36. Hai muno kuma kura Stanley's Haven. Ni ndagire kamuno no. And I wete mu orogo mu. Donye ne se sagine. Na ngiuria atiriri kaba wadi tunyere daga bana. Gigu gutume huhu no to die ndage geikaro nake tuikare thitwaria ndemuria ri dimenyete to tiritita muhuhu sofa no ne njigwa ngetego kamaunga bana wandutu oguo wacha tutasikia tu ni ari twira nyanya tu hiyo hoyo yeni wema sana oh yes na ure yadi nioka ena chiffon you know ni to chiffon inio haya nawe ndokegwe tago mwali oyo you see Canada ni asia jiri maundu maingi after the pandemic. You are very aware that mahinda maya riu ni mumena the initiation of the young boys. Yes, ritairua na gikuyu nerio riu matauro ria kwagiriire ni hindi riu kwena ke ni irua kana ni marua ni irua reke tuige ni irua to ni kimera kia irua. Yes. Na modo maicenjetie tetene riu ni wakora organized groups what have you kanitha naona kiama yathuria kiama and it's a good thing. Todo you wanna is very important. It's a very important event muturine wa mundurume especially mugikuyu. Oh yes, it's very important. Yes. No ne ure there are always some memories tutakulikira muno ri nema. You see around those times todo retoke ide how izu ata aya ukiona that is a time you are treated like a true prince. Mwana wa muthamaki. Yes. How know why you are entitlement ya gwitani na family. That is how important that occasion is. Very important. Na ni wakora ona mundu ri uragitira king uthamaki ucio waku wetagwo mugutiri. No mundu very important and very powerful. Na mundu turago tete miaka yaku yothe otoro waku guku. Oh yes. Ni wakoraga rugongo rwaku nari arumere meki hari rwana keri etia ingi riu no wakora mundu mweri ena ta like 4 ni wakora mutirio mwene atirite imwana tainya or even more. Yes. Na ukamenya ucio ni mundu wa gutika andu migendere yake ri na ni roneka ni migendere ino kindiriku athimwo ni
ni hakiri wathimone society ni onekana ni ari hakiri. Yes, ti mundu nyuanagia ti mwaganu. Ukaigua akiheo wira uriku wira ucio. Never mind no macoka ningi magathukuma. Wethire wira utari irehi. Ojo wira utari uiteki. Ndio. Tokire wareherwo niwe wanyitaga. Watu riu kuri kioroji wa guikara nyumba ri au kunjurira na keheria kindu gito agent fees. Obengi utanjaga ukuigira mbia akuragia stamp duty okora le to girite mweri which was rare gukinyia ngiri no anga you are well up relatives na hapeni gukorwo ni magukite na mucie. Exactly. Ni ati kindu gito withholding tax iria atacoka kuremite kuri revenue authority. No, that was like it was like a tax moratorium. Ni mundu wena imwana inyari ni wakoraga imwana icio ciumira wega ri ni gucenjia nginya fashion. Wana ni andunga safco. Yes. Na ura gitoci kieru na kirimboko. Yes. Nenja box ya gura kaledi ito na kenia na gitungatire kwenja box ni ate morori. Ndisi mugotirire ni ara kinya mami gwo kiria gikurugu ku no mutiri had authority iraki ugati abe no ka hitukite hua na kugura hoti hua aheto kinya machafi maria gutuika maheana go ma account maria maheto mwene Sabina Joy ko access services yothe. Yes oka igirite hua muthi akirora murwaru wake othi muthondekere nyama ndu yakire thufu. Never mind menu ni ureite na ni uri athana niguo gugu muthondekere nyama fry kavshiti muno ato greens yoguo akamucere. Yes. And some of us what it that 1 week or 2 weeks or so uria watirite wo muci ikuru you know it was one of the first time wanyuaga iria litari mai litari ichambicure iria na nduri mwana ukuri iria juicy matunda na niwe juice hiyo ni yaku we wikanga ndingigayo ni mundu ungi ona tuhetu anyo tutogira tuire. It doesn't matter kana ni marareire Samu tiga kajifu alai hau we ndio kulizwa kija shokole we na stock hau ona mundu we agakana Princess Zahra Pavilion ndu mutiri ni atigira he understanding order. Yes ihe sige cianyure. Yes kuri oriri is a no go zone. There was a curfew matikageri ona guthakira hau nja. Yes gukuhiriria hau. Yes kwela kabisa nimusimamie huko mbona ile siatu aro gai tuliza mwakale wangi kaisa mwatwalizo za goko kulizirwa sapasi nyanya kulizirwa sapasi nyanya sisi atora siyofe tralia modele tigirwa mukango Gero to dorito ke ariria tu na tugo kinyake gokinya hau. Yes it was a good thing make hii iko muru aiko guko ni aruga go ngima. Yes manya mutiri hihi ni ageire panero ena ageni athisia naja mokire ni undu ucio gukwe kurugo yothe irehwo yothe. Yes shanguri okuri angoko ha ndio okuri aigana atia. Yes munene. Yes no ndo waruga ino nginya indo thogu tangiria. I am telling you actually amwaitori watiritwo oguo that 1 or 2 weeks ri bacokire guikara maica ta mau ethukumira na ti immediately wambia guthukuma ni wari marimia. No, you are treated like a king.
Na Prince. Umenye idu no ko itari siaku jeru tiguru hari jeru guo jeru. Yes. What you say? Not knowing that life is waiting for you out there. Yes. He's going to deal with your short-lived glory. Wazo kala waisha moka. Wewe gaja. Ukona kumelera yirwo nenyeki. No ru ukona andu ni majia gutiriti na gitio kiho. Yes. Ani wajera ukomonitwo ni mugutiri kana ni random. You are new teacher. I tell you. Leva ijaja na foto fo. Those were golden 2 weeks or so. Prince. Yes. The Prince of the Empire. Ndio mwanjoki ya kuinywe. Koroma ishama koroma hano guori. Tongere itanga. Ona akena mundu maku yani na ikai. No gatendero ndio rake nginya nirio. Ino laria wega. Ndio kama paka wa dukani. Patrick Karauga tondu ari one of the most revered atiri how no agire access akwaria riu na ga sister na kirui naguo niguo thutha uhoro aguranire muci ucio. No, took advantage. Oji akigira thirikari no ke maundu manene. Yes. Yeah. Radio no akino wako wetagwo Martin. Martin. Yani bigania miaka ito. Yes. Kwa jamaa tukomo maga tende ugia kuri ona mutiri. Nake ukurikanite wega kara. Ni wakenaga. No do hangaica go. Tondu angiguire kwaja ukuhangaicie tondu tumwana turathiete the other day ri. Ni megutogio. No ni amethaga umwe kuo mwe. Ana maigua tutigathi kuwa wako kia moza. Moza ni aguturiha. No mugutiri was your protector. Yes. Jere ko nduri na elder brother. I tell you. Niwe watuikania weru kwanyu. Wega view. Yes. Waka. Rodo tago menye na shuru from Bogoine waka in its formative years. John D. Matthew The original Bogoine waka meme kayo kamwe gitokega garaje tawo bodi tia gathaye Dennis gitawa section goni watho ita da kenda na nuthu. Oh yes. Nayo suru nera tumamesia. Ndikiya tumademe yini ogwa akiambiriria. Ona technology agana yari okiria. Kano production isia hindi. Exactly. Yes. Meme. Kuraga moka sweetie. Anatevera inga didaga. That's your girl. Ine. Yondo wa menya yondo wa suru karoro nere mose wa ne marangani Waka Sia Thank you muna sagora na guthikiriria kameme kayo kamwe muthenya wa Thursday old school Thursday. Kwigangara. Ona SMS ya kunira tukinyira watu andikira SMS ko tukira 20014. Ula Kameme FM official thini wa Facebook. Thank you. Nuriti Benson Mihari. Ori athuri othe andaraca magiithike muno. Eni mena nginya mutakinya nuriti Kamande. Ana mudogo to agatuati. Asalimike sana. Wima sana. Na wagerio ni kanyambu kasi ni bitu. Ndageithika muno kanyambu kasi. Kasi ni wanyu. Ero ni favorite yake. Neguo. Wima sana. Rure. Sino cia gari twage ya mugeni uko.
Ageire mutwe. Ageire mutwe we. Nĩ mwega. Ndoka kũrora kamũrũga kaheju. Natiga kone gagĩkuo nĩ rũhuho. Hello boys to. Hũthũ nĩcio ciũĩ. Mũndũ kaheju. Hũthũ nĩcio ciũĩ. Sasa mindo mũndũ wakua mũno nĩ mũhĩnji. Mũndũ anjĩrire atĩ kamũrũga kakoge karekonde gagĩtheka. Atĩ koga gĩtheka ĩwe. No ũcio ũraugire ũguo twambe tũndiru nake haha. Nĩ zendu. Wena matika mburi. Ndangĩri. Aigua nĩ kamburi na ndangĩaria. Kamburi no. Yes, how are you guys? Kwega mũno horo waku. Nyumo mĩhang'o. Yes. Ndero mũkoragwo haha. Nyote cinagira nyoka. Nĩ tondũ ndikĩrĩ mwana rĩ. Akigora nitike atĩa. Utothoke. Ndoboke kuo. Yeah, nĩ wagĩtũkora. Very good. You are doing well? Yes. Wonderful. Na rĩu nĩwaririkana kwanja nĩweka wega nĩ kwĩrehe. Yes. Tondũ he gathirĩ gaitũ tũire nako. Yes. Hello. Hĩndĩ ĩno narĩ nja wa bũrũri ndĩweciragia tũtikagomana. Hello. Hello. Tũkĩigua okia na ndora milioni kĩhĩri. Ũgĩtiga tũtikagomana. Rĩu nĩ twakũigua. Nĩ ũranjigua mwena ũcio? Wega biũ. Ndakũigua. Rĩu tũrĩkanĩre atĩrĩ Samindo. Na tũtũmĩtwo nĩ members a JKA. Rwĩmbo rũrĩa ruongĩ ũraruta rĩ. Ũtũgwete haha kĩbuci-inĩ. No ti gũkũ ũngĩ. Yes. Haha ũgwetagĩra rĩu itang'a. Ũtũgwetere handũ harĩkũ? Hau. Uge JKA. Iko. Wima. Kana twĩte twĩyugĩre. Andũ akũnjĩtia mbia rĩ. Na tena mũndũ arandoraga mwana wa ndiuma wena. Aca rĩu nwanjia siasa. Tũkũnjũrĩra tiga ihoto. Nĩguo meũginagia mũtigetio mbia. Tũkũnjũrĩre. Niĩ ndatigire gũkuaga cash. Nĩ kũgio nĩ inyuĩ. Ũkĩenda twĩkĩrĩre thimũ-inĩ kana bengi. Ndĩna kandi. Nĩ mũkwĩka kandi ya mũthemba ũrĩkũ? Swipe nĩyo tũtarĩ. Ndingĩremwo nĩ kũgũra ũcũrũ. Koguo maumĩra mũnyitane o ũguo mũrĩ mũke kwa njeri wa unja. Ũcũrũ nĩcio mwĩha. Ũcũrũ Friday. Rũciũ twĩ busy. Gũtatĩra ũcũrũ na Friday nawe rĩ. Rũciũ no njage kuoneka tondũ nĩ raina rĩrĩ. Kaya kũheo roragwo magego. Atĩrĩrĩ no gĩthiaga Samindo. Na mũtutĩrie ũhoro wa Big Voices Gala season 2. Tugakorwo harĩa Golden Pumpkin mweri 2 mweri wa kana. Tukirigithia rwĩmbo mĩthere gendari tunyitanire na Kameme FM, Kameme TV, K24 Plus. Oh yes. Na magakĩrwo ku download app yo nĩ bure. K24 Plus app. Download app yo kana tune to Kameme FM, Kameme TV. Yes. Tugakorwo tukĩina nĩngakorwo kuo, tugakorwo na Jasega Tutura, tugakorwo na mũndũ wĩtagwo DJ Fatso, tugakorwo na KJ Salim, tugakorwo na mũndũ wĩtagwo Ithaka wa Jeni, tugakorwo na mũndũ wĩtagwo Joy wa Macharia, tugakorwo na mũndũ wĩtagwo Wanja Asali, kana ite kamũndũ karĩa ka hardware ka dumu. Tugacoka tũringithia na mũndũ wĩtagwo Garuia Junior Luka and my DJ mũndũ wa thigithigi tugakorwo na DJ Kariz and DJ Dibol in the mix. Hawa ni wa hapa vijana wa nyumbani. Ndio hiyo. Uko ni mweri 2 April mweri wa kana keno. Kuja ni muthenya wa Saturday. Yeah. Saturday iri enge. Tuga tumwire tene. Yes. Sigera mucokanĩrĩrie ki. Mundu akora matha aihuria mabathi. Ndio hiyo. Tugaitĩka kuatamba. Bana mugatu cina. Bye. See you. Thank you. Samindo. Asante.
ye mucembe ne ukuonia hari andu maheairwo kahua no liwe tumia no kiruga mauru thingo-ini rwana tari kiraki sorry Sindano reta mucumari muceke leo akenda na ndagika 36 JKE thiku ici ni koragwo ikiendwo muno ni mukwa mukangiragenia githemba kiu ene ndio ndio turiona cio bia amsike toro muthe ndukwaria genia Nairobi ni maheoka wewe bago kumyo gutumiriria kaigwa ero gwigongo ndaindi mugani ni ruwe ukirio bago kuwe ni twarangagia reure still on TBT ri heke ndugitagwo riri mathukuru ma twathomeire school amenities ndandirikana riri ngithoma kuria cukuru witu wa Yego secondary ri you know I was a drama club chairperson for several years and disputed and tweka democratic elections na gutuka they were not very democratic ni democratic kugweta no in reality yes system ni yake na yo in reality yes. It was just like party nomination yes tunamuthuri wetagwo Dennis Kiari he was a school captain then ri etwathiete kuri district board ya drama festivals ku request kana to host zonos kwaro wori we fell short rubathi muri arutwo turi arutwo request board yes kana to host zono drama festival tukirwo mbere nda tutire thitima ndio twakiona na power Yego secondary na sona Yego secondary tukirwo bana ni kuraura ri andu ni megutindika mitokaya abai mukura kuria itura ni muge berire ha barabara ri hata outside your control it is beyond you see here's ukuru wako ragari no muthi no gutarie thu ni undu wa NGCDF schools are really improving at a very fast rate guthondeka infrastructure ya mashukuru yes shukuru ni ciana shukuru ta ciene Nairobi na ciege cagi tene ndu ni mwathia kundu mumeta shukuru icio takacia harambe yes DB mwathia shukuru tumutumo gao mwathia drum muma very confident no maundu maria mwakora ku makamugegia mwakora shukuru ucio ri wina dining hall na wina multipurpose hall mena horo maita meri yes kwi horo ya kurirwo yes na kwi hall ya maundu ina ginya stage na curtains nyoko ya muthomagira ri actually methari ciamba ukararwo cite thubu wa githeri mucuthi wa noe nigatha icoke ciarirwo ageni ona ciakigura ukanunga githeri na nigetha mukirieti space ri yes imwe ikamba ikarutwo nja ikahundurwo ikaumio nja nigetha kugia space tororo uguo just a building it's just a building ni kwa mashukuru wako ragari ni irahota kuhost ginya you know provincials no like tomotomo girls for the longest time tweshukuru nio ya host ginya Central Region drama na music festivals mukaba mukagate shukuru iyo ri ira host Central ngima na matirarogamia githomo ona mutiriona iretu atomutumu aria marathoma you have a portion of your own mutira disrupt running the ido wa shukuru yothe iyo mwe hanyu aria angi marathoma marathi na mbere na maundu mao kirathi ona matia notice kuri undu amwe tukuya twathomire tungirio tu host provincials ri ni mwambe muhinge kiumia kiu kimwe
Todo damu ni rona office. Ona mwakiro na wo thukuru mukaroro capacity yari iri. Kiharo kia nyuno ngepakwo school buses ya centro yothe. And supporting amenities. When they get a cookie that you're on the challenge. I'm going to you enyewe. Yes. That facility is overstretched. Inyu enyewe mutire school bus. Musoke na moko school bus mirongo. Ai bueno ya mathukuru mamona mumala itha kurega mukara mukuriruta ni kugura guoya mukaba mukamaka. Yes. Nduri wa imagine ate no rugame handu elevated handu he iguru ni kwajira wo stage ni mwamba gutwaro na thutha. Yes. Ni kuri umenyere ati andu mwakore fwemwe ugacoka goko na hiya ni nithi iroreire ukigwa toratariro ithano inya ithatu igiri kuma musimu wa Kenya Nairobi. Ukagura guoya. Okay, yes young man. Continue. Egidicates. T-shirts. Ukasoko kayiro microphone. Ya kuwe wiki. Baboka we. Aje. Ora chikuji ke mwake ya maiki mukame igani. To mukiri hasi muti amehotherire. Inyo tirano mure mahothera maiki. Ni na mutanga. Kana ndo togoretie folk dance in front of you. It's good wine. Next day, lady, to present to you a prey by the name of the Squealer. Welcome. Wana jaji mave. Weri, wani urigani waini siya kutodu wa bila wana matawa maige. Wani ukawali ya naba mikrofoni re, ukaiwa lauti ya kuja. Wazu kamukari yana umuna mazo wako mwigini tuajie. Ora darama. Ora. Kaura some things would give you culture show. Kaya tuwa Kenya High. No, we had a culture show. Muje muna kura horo ginya ina floor ya bao. Nyamu ina gateri gature. Ginya mwaki ona ayetu wa shukuru ya nywele mwona amari ya laka muko na maasejia. Eva kendo na foto. Ai. Ai, kuriohora. Ai, want be the Kamau. Da ile katabida. Ro kuro geni ro sales. Yani. Hawa dogo to Saimo. Yani senior producer. Kusalimia. Da ile kama no. Waidi mwa kuria kuma kuri Nyeri. Ya kenda muno. Hii enyewe. No lingori. Roro rutagwo Pamela. Asante sana basi, ni muziki wa dhuhuri, muziki wa taratibu. Jina langu ni Charles Abuga kabisa. Naendelea kusikiza KBC idhaa ya taifa. Punde sipunde tutaungana naye mtangazaji Eddie Fondo akiwa katika maonyesho ya kilimo kule Kapsabet. Baadaye kipindi cha je ho ni ungwana kikiletwa kwako na Lela Mambo Mbotela. Baadaye tutapata basi matangazo maalum. Ndio tujokedi ya matukuma moi. Ebetibu sa kobe kasorobo. Mera ikomigo wakameme. Orchestra Lewanyika. Pamela. Kwa kikundi cha kutokea kule Tanganyika. Wamweze Tanzania na watoka ni kwa some Kenyan members. Yes. Lewanyika.
nä thaa 10 na rä u mathaa maitå matiagethira atirä å ndå å ngä ithuä nä tå kå nja kä barä atigea wacira atue mbohoro manya å rä a kå rathiä thutha å cio no hau muka section ngoni wa vita Old Chaga Thaya Dennis. adios, See you tomorrow. asante sana asante sana. Hapo basi ndipo tunapotamatisha yake gaitheke na Ben Mugo nendete rumba sana. Asante. See you.